Hmar Chanchinthar ngai Thlatu hai in reng in chibai Thlado ni somthum tholen ni kumsang ni le somni Hmar tonga Chanchinthar team tu Mercy lalumpui Amasan Chanchin tlangpui Naga People's Front Choitu hai in Manipur CM anin hupui Linsang vung award kumsang ni le somni semding Two-wheelers silencer man JNV admission form semtranta Manipur Police hain kani opium K0 kilogram zasarile som saripani anman. Corruption le inzoma Social Welfare Department husu. COVID-19 results bui nui le in ukrula mihai asuk khabar. Manipur COVID-19 ngirmun. Guwahati total lockdown. Meghalaya sarkarin puting mihai state sung honglu loading in anfui. Prime Minister Narendra Modi in Nipui Kuma Thushil. India Sarkar in TikTok mang akhap tading. Tuhin Chanchin Kim Changlemin. Thlado ni som ni paku kumsang ni le som ni khan Naga People's Front NPF Choitu pu vikheho su Nagaland MLA pu yitachu Nagaland MLA le Manipura NPF Choitu haijun Manipur Chief Minister Pu and Biren Singh, Chief Minister's Office anin polpui. Pu Biren Singh chun NPF Choitu haile in hoitaka in polle haulim nahun an mang in ashila. NPF Choitu haihin Manipur CM hi Raleng, Naga, Punbat anpek. Naga People's Front hin Manipura MLA pali anneya. Hing NPF MLA hailaya MLA panihi Cabinet Minister anne. Tulaya Manipur politics in lumlet velehin NPF hin Cabinet Minister pakhat angit sa Cabinet Minister pakhat anpek sa aninochun BJP sarkara in thoka in hnukdok ding ti chana Manipur BJP hi anlo rigrap anta Karlim ta apu konrat sangma pol National People's Party MLA pali in Banhai Cabinet Minister sin chelzomnok vongding ti a BJP le NPP in Bigremna le in Zama Naga People's Front hahin ngirmun thalem ngidok beisaya Manipur Chief Minister hi anhungin hmupui nitakin anlang Hmar Literature Society Manipur malak na in linsang vung award kumsang ni le somni peksuk na program chu voisun June ni somthum tholen ni chunhnung dar khathin linsang vung villa Hilltown Churchanpura mang anidingania Paul som no mailaya Mark Moin Sangtak Mary Lalsoy daughter of Dr. John H. Polante Imphal le Pasalaya Mark Moin Sangtak C. Joseph Lalsanglin son of Laltung Bethel Churchanpur High Kuma linsang vung award kumsang ni le som ni hi inhlan anidingani Churchanpur Traffic Control Police Haitun Thlado ni som ni paku khan motor in lir thei ke paninei hai two-wheelers company sim reng nilo modified layer risitak tak sim laktu motor hai chu anman hing mana hai an motor an manel khela an motor rese sukratu dinga sima silencer in diklo in book layer rese hai silencer chu thlongthlak pek ni in hing thlongthlak peka hai hi Churchanpur Police Station in Hungna Sunga road roller manga in Chilsi Tiranni hing anga malak nahi mipui ta dinga thalem le khopui sung resetam talu sukrena beisei laya tho ani thu ei thu palaya in thokin eidong hi malak nahi Police Department ting panga in thoka ngor taka fe pui peini ngata cholsanel lawa mating paya nasalema resedaw nahi fe pui ani ding thu ei thulak na chun ashilbok Tukum Kumbula Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Tuinum Churchanpura dinga Class 6 entrance exam akhan nawpang som saripasari in lotling na ansanga ZEO Churchanpur office admission form hi semtan mek anita a form hi July ni som panga mangeya JNV Tuinum office submitting ani JNV entrance exam 2020 a lotling na Shanghai block dungzuin Churchanpur block mi somthum pani Samulamlan block mi somni Tipaimuk block mi somparit Henglep block mi pali Thanlon block mi pani
singat block pakhat Thlado ni som ni pari zandar som borkhan Manipur Police Commando hain kani ke zurukle gram zasarile som saripan hi arik zam khomang haugip kum som ni pathum monglen phaiku Churchandpur district kuta in thokin anman ei thulak na in ashil danchun Kakching Superintendent of Police Victoria Yangkhomle Additional Superintendent of Police Operation KSS Manohar Hai in Roina Hnuya Henkot Churchandpur le Suknu in Kara Kani Phurmi an Hungding ti Thuruk an Shrit angin an lawin sana Pu Zam Khomangi China Sim Henbo Bai ka ahong klan lai Nabet Thung Suknu Kola an law manani ti in ashil Sarkar thil khap mana umle aphurtu hi Kakching Police kuta peklut anita ti in Kakching Police thusuk chun ashil Directorate of Social Welfare Department, Government of Manipur Hnuya, Director Sri Uttam Singa Inthoka, Thlado ni som ni pasari kumsang ni le som ni a thusuk mu angin, ICDS official Sintho tu Chenkhatin, ICDS workers haile helpers hai thlo, honorarium anhu na dingin, sumfak rukna corruption a umti thunghu na chun ashil. Chuel khela hi sumfak rukna enroll na nei hai chu July ni thum kumsang ni le som ni ma nge ya in pelu dingin thu apeka mipui hai kuma hing ang tho officer high sheet an nei ani chun sukching na felfai takle report pedingin angenin afila lom man khom pe nge ding an ni thu thusukhin asuklang sa ngal bok ani Manipur Ukhrul district mi mundanga inthoka hongin loi hai chu June ni som ni parukhan COVID-19 negative anni ti pungin quarantine center a inthok in suktir anni a June ni som ni pasari chun anni laya thenkhat chu positive anni ti sheet ani nok lain jansot hnungin an quarantine center hin an kirno kani report dungjuin June ni som ni paruka rimsa COVID-19 test tho ha hi June ni som ni pahni le ni som ni pathumin an sample hai la khom ani a Chudung zui chun June ni som ni parukin negative an niti an punga quarantine center a ni som ni parit an mangzole an COVID-19 test result a negative le in zamin state a huin loi mi som panga SDO BDO chingai quarantine center a hai chu June ni som ni pasari chanunga in suktir an nia PHC chingaya MO in discharge certificate sui akai na ngeya suk an nitol Anin loi ting hin an khu hai chun an kutin an chibaya an lo lom lu tani nisin la khom an lom nari abo man ma chu zan dar sari le chen na chun SDO BDO chingai quarantine center a in suktira hai la ya mi som pani hai chu June ni som ni pasari a rimsa test an thodung zui chun an positive ti report a nok thuta hi COVID-19 test result hin mi pui achak boin asuk phok lek le a ngai mo taka ansang ani hinia in suktira hai po chu azan dar khat chun theitop suwa thlem lung oyan ni hnungin in lu tirnok vongan ni thu chingai village headman akan ke shimre chun ashil an nilaya pakhatin ashil dan chun COVID-19 test report June ni som ni paruka sukin an sample chu June ni som ni pali a lak anga an zik chu anino a June ni som ni panhi a lak ani ti in ashil Adang pakhatin ashil vedan chun an sample hai chu June ni som ni pali a lak ani ti in COVID-19 testing detaila June ni som ni pathuma lak angin an zik ti in ashil ve thung Kanaw pa kum ni mi chu positive ani a keile kanu mai ruk chu kan negative a ami ruk chu quarantine center a kan lut nok angai ani ti in ashil Chinayo ke in ashil dan chun June ni som pasari khan ka test result a negative a ami ruk chu midang center a ve an positive lein retest an mithono ka June ni som ni paruk khan negative result ka dongani June ni som ni pasari in SDO BDO chingai quarantine center a inthok in suktir kani a zandar sarile achenna lai chun positive anti hailaya thangve kani chu shilin ka umani ti in ashil Hi test chungthua hin inkhom sheet kanei no a nisin la khom mitin him theina dingin quarantine center ka lut nok angai ani ka swab sample chu voini lak ani a test result voini kadong ami ruk chu
tuta test voithum na June ni som ni pasari a result su khi ani kalabui na chu avoi thum na ding hin swab sample an lak ta no ti in ashil sa hingang case deu hi ramwa halang pharum le mapumahai atlung vi a ato longphang north zone chairman Gerson Chamroy in ashil dan chun halang pharung le mapummi mundanga hungin loi hai June ni som ni pasaria an result a positive tungzuin quarantine center an la jing ani ti in mason na tharin ashil The Shanghai Express in April zom paidanin ramwa khomi hai hi in suktir annia an inlum antlung hungin COVID-19 positive shil anni thu sheet ani hi chung thu hin ukrul DC Joseph Pauline Kamson chun Juni som ni parit khan thusuk simin chingai le ramwa khophekin containment zone in apunga thusuk dang asim nok na achun chingai le ramwa mi hai chu tul suk loading le home quarantine na sengding in ashilani mundanga huin loile khomi hailai hin chingkung no na lin takel a ta a tam tak chun test chi ing anga tho am ani a ti zona an sim ta a politics le testing indik lo taka tho hi sira nol ro test result indik lo hin ni som ni parit quarantine thil tum popo a ne ban wongani ukhula hin community transmission theina chance an sang hle June ni som ni pasari a COVID-19 test result hi andik no ni sin ti beseina chaukan nei thei ti in TMNL President Somatai Machinau chun ashil Manipur sarkarin Thlado ni som ni paku kumsang ni le som ni zandar saria thusuk asima chun limta darkar som ni pali sungkhan mi somli pani numai sombarit le pasal som ni pali hai chu akai thar musu kanum thu shil Hing positive case hi district shang kamjong pani kangpokpia somthum pathum senapatia pani le ukhrul district a mi panga tuta athar musu kha hi state danga inthoka hungkir wong anne tu chana positive case musuk tapo chu sang khat le zani le somni pasari anvoi mek active case zasari le somthum pathum adam fel tapo zali somku pali Tuhin Manipur puting chanchin chenkhat Assam State khopui Guwahati coronavirus kai anpungbel peilein mipuilai ashipui indar beng himna dingin Thlado ni som ni pakuwa in thokhan ni som palisung total lockdown pungani Health Minister Himanta Biswas Sharma chun karkhat sung hi lockdown khautaka fe puin pharmacy hospital le testing laboratory hai chaw hongphal an needing thu ashil akarni na aruk chu boruk umdan izirin in thlazal metkhom ani elthei ati Assam sarkar chun district ina zandar saria in thoka atuk jingdar sari chen curfew pung ani ding thu ashila hiba kahin district ina khopuilin deuhai chun inrin ni le pathin ni zatin in kharkhip ani bok ding ti in the Assam Tribune chun ashil Deputy Chief Minister Preston Tinsong chun meeting an nei hun chun hinghin thusuk asim State Chief Secretary MS Rao chu entry le exit points munhai akhau thei anga sukhrat nok zul dingin shil ania ulenaw sungleku rulepai poimona umbek beklawa Meghalaya umhai kanle sir chu khapni ngata ahonglu tumhai chu tirkir ni ngal bokanti ti in ashil Tinson in chanchin bumi hai kuma ashil nok peidana chun Meghalaya sung honglu thi kandit no le ni lovin tulaya thil umdan e shit senga Interstate fe po phal anno boklein metin kuma kangen na chu Meghalaya state sung honglu tum sham lo dingin the sentinel fe thlengin ngen na asim Prime Minister Narendra Modi chun pathin ni a man ki baat fe thlenga mipui kuma thu ashil na achun Ramri chungchanga India le China buina India chu shat taka a ding thu shil Eiram ladaka michop bui tu hai chu don let peya ei hui sen na chun in pek zauna amin nei tira ei mel maha in mi ne theino ni hai Ramri in suk bui na leya sipai shing na chan hai lungril takin ei tur puya an hui sen na chu ei sha na ani ti in Modi chun ashil bok Junisom panga a Ladakh Hmar Sakting Galwan Valley a India le China sipai hai silai thanglawa anin sukbui khan India sipai somni anthia
hing shing na chan hai modi chun ingtika khom thenghil nitano ni hai ati an ni hai le ya india hi him ani thu le an hoi sen na chu rizing ani ta ding thu prime minister hin ashil bok man ki baat programa athoshil na ahin in rule thatdan ashi thu shil rulin india in pum khatna sukse thei zonga malatu hai kuma arul tok chara don le dan athim thu ashil ti in the hindu chun ansu India chanchin bulhun le inlar India today in azik danin India sarkar chun China sim application somnga paku hai chu India ram sunga mang akhap ta ding ni in ashil hing application an khap highlight him tu laya rule thar tam takin anlom le tam takin anin ve chil hi tiktok khom achang ni in ei thulak na chun ashil mang tlanglon adang then khathai chu share it cam scanner US browser UC news WeChat Weibo Zender le clean master chita mobile hayan ni India sarkarin hing ang thutluk na ahong sim burel takhe tulaya India le China in light sin na thatno in aka khok ni ngei din ringa ole khang hai po kha tuta tuma Hmar Chanchinthar ei pung le engai thlak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi sengrau